nikalite ngitalania maundu Yesu mbekete mangeta medho ingetunga muvea au kalendi kalendi tuwe nikwita maita meana shopping isi wetete ngwandikia balua neke ndombeteka nango bubia bilingi nakina ndekie ete shopping isi nuwise skulu sebingu au ni sina siya tumwitha mwi wetheleti na kumetina kwa ngunda mpaka me kalaba ndandika kavula timbeta mwana ndikino ngwana ndio niweze ndiona andi andi ndikuandike shopping nene kwa ina mbesa na ndumi whatever na wo sita na bika nawe wese nema wese kuima ukiweke vyo we 10 liters of cooking oil mauta mutungi muima ima kwikata ukeichoni ai mauta ngudho haya 2 pound dozen sulwale miongole na ina nyini kia amwe andia akwa nawe tu wapo sulwale we yoka na kwacha ukekia ukanya ukoma kadi ai sulwale ngudho haya 2 cartons of biscuits kitai wa vai ukaingai ni sukuti makoto nieli number 4 ukambandikia 4 kgs of Mumias sugar no kandika Mumias sugar pau pai sukale utho sukale uthi bose wa nusu ba yakwe kwethia mutuko Nescafe ya 2,500 we kalendi ronda mbo ana stress aya tissue 3 bales kwa ndo ngwanduka skulu aiye hizo adomya kwa ni mundu ndani hizo ndezi omea ai tissue ngudho uthi na tissue ile baya kadalo kangunia simu always 15 packages we nona tukita kwa mbwa pika aputo kwe shopping ino yakue tuto ya skulu nawe ndu natumiembesa natumwanu au timusea wako kwa wako anda zaite Royco cube packet ina mbona ene ndukia kuthio bingwa skulu saongela hizo ni haya makolobia 15 ani makunia 15 kana makolobia 15 alame wa 15 hii makolobia meudhoa Imperial soap we 10 pieces sisi auta hivi ya sala ndeta sukulu haya kwa ninga dhamba zibanga 10 bar soap sabune mete 10 ando ndo ukawena sio kambandikia boy sabune kudhoa haya Movit 6 packet Movit yo yakwe kata umaka nzwini lenzawa yinye ndiya bakanzwe sukulu hata ku kiwi 5 yakwe kata ngaiko mwesa kiwi ko ndo ntiwa mpaka me yenda ambata ebuku je mwana 2 pages bane bwanda yake ndicha maana out of sindo isionde na kalamu we ayo ebuku nenda imwe hesabu ye no kambandike hesaba 38 ona nicho ni babisi umbandikite pi shopping nene mbe wabisi ula ni ba kalenti haya ikana ndi ati mbiti kwesie enda bako ya mutuko wose sabuni wa mutu umwe wose kiwi kimwe wose kalamu na wose buku na wose chao kingi na wose tissue 3 baike ndo nguthoa ukela buthi na bwa ukela buthi na ningo kona tango kwenda wewe pata enda mwene ngumutumia mangoto le